biti izvoze svoje iskustvo. Znači svoj način života oni izvoze. To izvoze Italijani. Nije lako ući u ta tržišta, ali opet nije ni nemoguće. Oni prepoznaju kvalitet. Sad, potencijali, što znači da će eksponencijalno eksplodirati neko tržište, ne znam. Iz nekih iskustava znam da je i istočna Europa može biti interesantna, pogotovo Poljska. Oni su zahvaljujući prvenstveno Njemačkoj veliki proizvođači. Taj proces tranzicije iz komunističkog sistema u taj kapitalistički je u Češkoj, Poljskoj prešao na malo smuti način, drugačiji nego kod nas. I zahvaljujući i velikom prilivu kapitala iz Njemačke i Europe, oni su postali jako veliki proizvođači.